أحب الوفاء بشتى الصور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम हजरात ngasi aikoina nainagadoriba topic sisu yamna maruoiba yamna important oiba topic amane haibadi India masa punnamak holi gi harauba pangthoknari Manipur dana yausang mai thabanena hotnari basi masi karaidagi lakbano amasung karaidagi haurakkhebano aduga होली की मरी लेनब मखोई प्रोग्राम सिंगसिदा नत्रगना अखोई मणिपुर की यौसंग मरी लेनब थबक थौरम खुदिमक्ता प्रोग्राम खुदिमक्ता मुसलमान अखोइना शिरकत तौबसे यावबसे याब्रा अमसुंग यादब्रा शरीयतना इजाजत पीब्रा पीदब्रा हाइबदुगी मतंगदनेबा अखोइना ngasi नैनगदोरिबसे मुहतरम हजरात होली हाइरिबसी करीनोबा होली सी कराइदगी हौरकपनोबा व्हाट इज द रियलिटी ऑफ होली सिगी टॉपिक सिदा अखोइना नैनबा मतमदा तसेंगनमकी अखोइगी जलीलुल कदर नबी हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम गी पुंसी वरी अखोइ निंगसिंगभम थोएबा करी मरमगिनो हाइबा मतमदा होली गी हौरकफमसिगा अदुगा अखोइगी हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम गी पुंसी वरी सिगा हाइफेट चप माने अदुना अहानबा अखोइ हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम गी वरी सिजो खंगबा दरकार ओएब अदुबु मफम सिदा अखोइना हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम गी वरी सि नैनरगा लेरगदी ngasi gi topic se adugi matik sangkhragani aduna chaurakba ikhoi khara khajik khangasi aduga Hazrat Ibrahim gi wari asengba amasung mapung phaba wari dudi inshallah taala ikhoi kona naina minnase Hazrat Ibrahim alaihi salatu wasalam gi zamana da khwaidagi zalim ningthau khwaidagi mingon da zulma tawba ningthau otpiba naibiba ningthau ama leramidana magi maming Namrud haina khangnai mahakna tawramlibasi mahaki khungangda leiriba mahaki mafamduda leiriba misak khudingmaksida mana neba elan tawribasi aisi nakhoi mayamgi mapuni aingonda latlu aigi imangda changjal aga loinamak saiza tawgadabani aina haibang khoi loinamak ingadabani haibasi Namrudsina loinamak te elan tawkhribane mahakna tawriba elan singchida loinamak illaga masi dunya masa punnamak sigi mapuni khudanena latba hokhrabane adugi matamadu da yakhidrisi sumna khake Hazrat Ibrahim alaihi salatu wasalam si khaktane nak siso ek insan amma khaktani nak bu sembiba yokbiba thakbiba ngamban hakki mathakta mapu ma leire aduna aidi adugumla ba mapu du gilatkani adugumla ba sumna khaki puri dunya sida leiri ba mapu amma khakto adu khaki haiba ingani nangi mamang da kaidung nu da saisa taroi nangi haiba kaidung nu da illoena Hazrat Ibrahim na yakhiba natteba Namrud sina haiba inkhiba natteba adu sigi zalim ningthau sina haiba indabanina mahaksi maigi manung se dane balang chan khribase asum daudana ningthau ama lerame ba makhoigi su sigi ningthau se adugi mingonda yamna zulma tauba misak amane mahaki maming sina hiranna kashaf kauramme adugi matamaduda masi zalim oizaragasu zulma tauba misak amu oizaragasu Bhagwan Barhama harisina mangonda wardan pikhieba aduga mangonda hairakhieba nangse kaidonungda kana amatana hatpanga maroidabani nangonda piriba takat power se aina ngasi phobada kana amata pidribani aduna nang chatlaga zamin duda mapuni hairu chawsine ba hairibase adugi matamaduda neba mana zamin se dalaga magi khungang sida magi gaw sida laga mana elan tawribasi e miyoi basa ai se nakhoi gi mapuni aingonda yauriba kal thauna pangal se nakhoi de yaubanate aduna ngasi dagi nakhoi aina haibang kho loinamak ingadabani aise puja tawgadabani aise nakhoina lat kadabani aigi bhakti tawgadabani aigi imangda chang aga nakhoi loinamak saiza tawgadabani aigi imangda chang aga nakhoi loinamak khurumgadabani kanagumba si tawdraba adui taragadi noi loinamak ki mathakta awaba tagani sine bhairibase adugi matam aduda lairiba miyoi loinamakna mahaksi mapuni khudani haibasi loinamak yakhreba sigi wafam simakneba hujik sigi zamana sida makhoigi achau achau pandit mayam singchina haribase makhoigi Quran amasung hadith ta kaidongnungda chatluganu aikhoina hairiba loinamak se illu aikhoigi matung illaga chatkadabani mandir gi manung se dalaga aikhoibu khurummu aikhoibu latlu aikhoigi puja tawgadabani adui taragadi nakhoi suksoi soidana makki you will be enter the paradise in haribase nakhoi suksoi soidana makki jannat ta changanena tasengna makki jannat hairiba posak se sumna khaki iman wala khakkine adugum laba jo Quran amasung hadith ta illiba misak tu khakkine Allah taala na jannat se maka thamlibase tasengna makki aikhoisu jannat si phangena khallaba adui taragadi Allah gi apambada aikhoi punsi len batai amasung aikhoi gi nungsiba Rasul sallallahu alaihi wasallam gi tariqa da aikhoi mapung phana chat patai asumna hiranna kashaf hairiba nupasina
ai nakhoi gi khudani ai sen nakhoi gi mapune haribado loina magna illaga magi mamangda saija ta ba haukreba adubu mahakna mahaki yumsid sangakpa matamda magi machanupa ama leirammeba magi machanupa apikpa ama leirammeba magi macham nupadugi mamingsi Barlat haina khangnay hujiki Barlat hairiba magi apikba machanupa se simmatam chuppada om hari om aina makhoigi Sanskrit maronda wahi khara iriba simmatam chuppada adom lo laga leirammeba adugi wahi khara dugi asengba matlab si karino haiba matamda adugum laba mapu puri dunya sida latpa yabam nahak khaknani leiribasi puri dunya se nahaknani semibasi aduna aikhoi kana amagi mamangda aikhoi sajda tade kok sunun thade nahakki ibadat tawgani nahakki mamangda sajda tagani dunya gi khwaidagi kan thoba pangal leiba manush amagi mamangda aikhoi kaidonungda kok non tharoi sajda taroi adugum laba mapu sumna khakke nahakki mamangdani aikoina kok non thadori basi nahakki mamangdani aikoina sajda tagadori basi adugi matung aduda mahakki machanupa Barlat hairisina mangondane bhari basi adugum laba aigi ipa nang tasing namaki tahoro ay tasing namaki nangi mamangda kaidunungda koknon tharoi nangi mamangda kaidunungda sajda taroi nahak se aigi mapunatte aina lat kadoriba aina puja tawgadoriba zatudi adugum laba zatni adugi zat aduna nangbusu semi bani sineba mahaki machanupa Barlat sina sigi wahi se herakpa matamda adugum laba Hiranyakashap hariba misak se adugi matik asawba pogammeba puri dunya se da aigi puri gaw se da khungang se da har ek misak khuding makna aisi mapuni makhoigi mapune na taslim tawhraba makhoigi khudani makhoigi isor ne na aisi bu taslim tawraba aduga aigi yumak nadagi aigi icha nupa simakna aisi mayamgi mapune haribasi indribasi kari maram ginona mahaki wasi magi machanupa sena sukin ilaktrabagi matung sidadi Hiranyakashap hariba misak sina mahaki adugum laba machanupa Barlat sibu kihanba amusung khanganbagi darkar oireeba aduna mana khungang sida leiriba sapere lin kang phariba misak singdu kaujalle aduiduga mahakna haire hukum tawre adugum laba dunya sida khwaidagi mahukanba lin singdu pharaga pur usine bharibasi lin singse pharaga pure aduga hujiki Barlat hariba misak se mahaki machanupa si ka amada solonjal laga thamkhare lin mahu kanba singsi ka manung sinadeba thajalibasi adubu Allah gi maikaidagi mahakonda hifazat leibanina mahakki mating leibanina mahu kallaba lin kaya singchina mangonda chikba matamda koi asar oiramdeba mahu kanba lin mayam singchina mangonda chi agasu koi asar oide haibasi magi mapa Hiranyakashap hairi sina uba matamda achauba samu sineba amaka hujiki kasida thajallibasi adubu samu sisu hujiki angang siga yanaraga samu sigi mathakta tongaga adum chatpi sanadana koibi sanadana laikhreba samu thajallasu linna chikhallasu karimta asar leitir haibasi urakpa matamdagidi Hiranyakashap hariba nupasena mahaki machanupasi hatnangaigi aroiba tartib ama taweba karamba tartib no haiba matamda khang sida isingsi sawallammeba isingsina saubagi changchi kaya yamna sawi haiba matamda ising asauba sigi manung sida nungchi hapchanba matamda nungchi boba ising olibaneba adugi matam aduda magi manai singdu hukum tawre angangchi thangatlo adugi ising asauba dugi marakta thajallu sineba adugi thajandringi mamangduda neba amaka hangibase Barlat hujiksu nangonda matam leiri nangsi sigi ising sida thajandri nang uraba natra nangi namittuna nung phoba sigi ising sida ising olibani aduna nang hayu sineba hujiksu aisi nangi mapuni haiba sida nang yaningdribra sigi wahi simak Hazrat Ibrahim alaihi salatu salam dane bahai khribasi adugi matam aduda magi machanupa Barlat hairibasina khuma ibasi abbajan tasing namaki munna khanghauro siba amasung hingan bahibase nangi makhutta leiba natte adugum laba nangbu semiba mapudu adugi khuttani leiribasi sihanba amasung hingan bahiribasi taseng namak sigi wahi simakni Namrud na Hazrat Ibrahim da haiba matamda Hazrat Ibrahim na khumkhribasi hinganba amasung sihanbagi thabuk sidi nangi thabuk natte sidi Allah khaki thabuk nena adugi matam adudani Namrud sina miyoi ani kaure amana kasu maral leitaba misak amana maral leiba misak adugum laba zendagi kaure maral leitaba misak to ani do pulap lephallaba matungduda hat kadaba misak tu aduna thadokre aduga hatloidaba maral leitaba misak tu hatokre aduga ne bhairi basi Namrudsina adugum laba nangi mapuduna sihan ba amasung hingan mangam me hari basi aisu sigi si tawri basini hingan gadabaduna sihal libasini sigadabduna aini hingal libasini sine bhairi basi
सिगी बरलात की वही सी मागी मपा हिरण्यकश्यप हारिसिना तारब मतुंगदा हुजिकी मागी मचानुपा बरलात से सिगिसी हुजिकी इसिंग असौबसिनानेब लंगजल्लिबसी अदुबो अल्लाह की मैकैदगी मतेंग तौरआगा इसिंग दु बरकुमने इंहनखरे अदुगा आसमान की मैकैदगी मागी दमक्तनेबा लैसी चाइथरख्रिबसी सिदसो अदुगुमलब मागी नापाक ओइबा मागी फत्तबा प्लानिंग सिंगदो लोइनमक फेल ओइखरेबा उपाय लेइत्रे अरोइबदा मागी मचे मलेरमेबा मागी मचे सिगी ममिंग सिनेबा होलिका हैरिबसी तसेंगनमक्की होली लौथोरइबसी सिदगिनेबा महागोंदसु भगवान बरहमागी मैकैदगी वरदान फंखिबि नुपी अमनेबा ईश्वरगी मैकैदगी वरदान पिरखिबि नुपी अमखक्तनेबा मंगोंद ईश्वरगी मैकैदगी गिफ्ट अमा पिरखेबा करंब गिफ्ट नो करंब तोफानो हाइबा मतमदा इन्नफी अमा पिरखेबा सिगी इन्नफी सिना मागी मथक्सिदा इंखतबा मतमदा मासी कैदुंगदा मैना चाक्तबा अदुगुमलबा नुपी अमखक्तनेबा अदुना हिरण्यकश्यप हारिबा नुपासिना मंगोंदा हाइबनेबा तसेंगनमक्की ए होलिका सिगी थबुकसी नंग खक्तनी तौबा ngamgadaba ai loinamक्ता हुकुम तौखरगेना माना मागी खुंगंगसिदा लैरिबा मागी मनाई मागी मिसकसिंगसिदनेबा एलान तौखरिबसी सुमनखके आइगी दिन सिबु इंद्रिबा आइगी दिन गे खिलाफता लैरिबा आइगी इतुंगदा इंद्रिबा आई सिबु मपुनेना निंगद्रिबा मिसक बरलात हारिबसे मागी सजासी अम्मोफोबा अतई लेत्रे मार्क्सी मई था बतारे अदुना नखोय मागी मई था नंगाई दमक्ता सिंग मयाम अमा पैजल्लो अदुगा मई चुखतलो सिने बाहरिबसी मसीगी सिमकनेबा अखोगी हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम दा नमरुद सिना मागी मी सिंगसिदा मागी मनाई सिंगसिदा हुकुम तौखरिबसी सुमना खक्की आइगी दिन सिबु फॉलो तौद्रिबा आइगी दिन सिबु इंद्रिबा आइंगोंदा सजदा ताद्रिबा मिसक से सुमना खक्की इब्राहिम खक्ता ngaire माकी सजा से मई था बतारे अदुगा मार्क से मैगी मनुंगसिदा लंगसनबा तारेना हुकुम तौखरिबसी अदुगी मतम अदुददि मिसक खुदिंगमकना मागी ngamjaba singduneba puraga laibase thama लगातार सिंगसी पैजल्लिबसे अदुगनेबा मई थाखरिबसे मई सि चाबा मतुंगसिदा मई सिना कया याम वांगना चाइ हाइबा मतमदा मई सिगी मैरिकसिना आसमान दा पाइरिबा उचेक्तो अदुदु फौबा तंगोई ओलगनेबा जमीन सिदा तारइसे मैनुंगसिदा लंगजनबगी तंजासी योरकपा मतमदनेबा मखोय मसेन मशवरा तौखरिबसी मैनुंगसिदा कनानानु लंगजनगदोरिबसेना अदुगी मतम अदु शैतान मरदुत इब्लिस अलैहि लाना सिसु मखोयगी मर्कसिदा योजल मतुंगसिदा मशवरा पीखरिबसी गुलेल सारगा गुलेन दुदा माक्सी फमल्लो अदुगा चिंगो अदुगा थदोखरो अदु मैनुंग दुदा चंगन खरदबने शैतान सिना राय पीरबा मतुंगसिदा हुजिकी नमरुद सिना फैसला ताखरिबसी असुमना असाइगी हिरण्यकश्यप हारिसिना मागी मचेसिदा हुकुम तौरिबसी ए इचे होलिका नंग सिगी बरलात हारिबा अंगांगी खुजिंगसे पाइरो अदुगा मैनुंगदा चोंजन खरो सिनेबा नंगिदी अदुगुमलबा इन्नफी अदुगुमलबा चादरदो नंगी मकोक मथक्सिदा थम्बा मतमदा मैसिना कैदुंगनुंगदा चारोय अदुगा मादी मैसिना चागा तंगोई ओन खरदबनी सिनेबा असुमना हुजिकी होलिका सिना बरलात हारिसिगी खुजिंगसे पाइरगा मैनुंगसिदा चोंजनबा मतमदा अल्लाह गी मैकैदगी मतेंग लागा होलिका की मथक्ता लेरमिबा इन्नफीदुदगी पाइथोरागा हुजिकी बरलात हाइरिसिगी मकोक मथक्तनेबा लैखरिबसी असुम तौदना बरलात हाइबसिदी अल्लाहना हिंगन बिरगा मैनुंगदगी सही सलामत के साथ थोखरे अदुगा हुजिकी होलिका सिदी मैदुना चाक्तिगा तंगोई ओलगा बजम ओइखरबनेबा मोहतरम दोस्तों तसेंग नमक के हक हाइबसे मतम चुप्पद अदुम गालिब ओइरगा लैरदबनेबा अदुनेबा कुरान के मनुंगदा हाइरिबसी जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका हजरत बीबी सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा दनेबा अबू जहल हाइख्रिबसी ए सुमैया नंगी थवाई से कनबा पाम्ब्रा नत्रगन ईमान पाम्ब्रा सिने हाइख्रिबसी बीबी सुमैया ना हाइरिबसी ए अबू जहल नंगोंदा ताकत पंगल थौना लोइनमक यावी नंगना तौनिंग थबुक तौ आई तसेंग नमक के आईगी इसागी जान प्यारा नते आईगी इसागी थवाई से प्यारा नते आईगी प्यारा दी ईमान सिखक्तनेना अदुगो पूरी उम्मते मुस्लिमा सिदा खंगन खरबनेबा नखोय करिगुंबा ईमान गे खातिर दा नंग सिबु मैनुंग दा लंगजलगा चक्तिहन खरबा नत्रगन नंगी नसासी कक्थलगा मचित मचित तहन खरगसु अल्लाह गे साथ ता कैनुंग दा शरीक तौरकनु अल्लाह गे अतोपदा अल्लाह गा मानबा मपु कना अमता लालक हाइबसी हजरत बीबी सुमैयाना पूरी उम्मते मुस्लिमा सिदा खंगन खरबने असुम तौदन हिरण्यकश्यप हाइरिसिना बरलात हाइरिसिबु मई चक्थि हन्नंगाइगी दमक्ता मैनुंगदनेबा चंगनख्रिबसी अदुबु अल्लाह गी मैकैतिगी मतेंग तौरआगा बरलात हाइरिसिना हिंगगा थोगखरे अदुगा होलिका सिनेबा चक्थिअगा बजम ओइख्रिबसी सिगी नुमितसिबुनेबा मखोइना याद तौरगा होली मनाइरिबसी
मखोइना होलीदा मई थारिबसी होलिका दुनेबा थारिबसी होलिकागी मूर्ति दुनेबा मखोइना मई थारिबसी सिदा पोलम अनीनेबा लैरिबसी अम्मना ईश्वर परस्त अम्मना अनेक परस्त हारिबसी अम्मना अल्लाह परस्त अम्मना मुशरिक परस्त जो अल्लाह बु यारिदु अदुगी मिसक्तुबु या तौरगा मंगोंदा जुल्म तौखिबा मंगोंदा अवाबा नुंगाइतबा चैथेंग मयाम अमा पीखरिदु अदुगी मयाम सिंदु निंगसिंगागा होलिका हारिबा नुपीसी फत्तबी नुपीनी मंगोंदा अदुगुमलबा अफबा मी अमगी मथक्ता जुल्म तौखिबनिना अदुगी नुमित अदु निंजिंगागनेबा होलिकागी मूर्ति सिबु मई थारिबसी तसिंगनमकी अखोइगी मणिपुरदा यौसंगी मिंगदा तौरिबा थबुक मयाम थबन चोंगागा हराउरिबा मयाम सोरोक्ता चतबा मीसिंगसिदा अवाबा पीरिबा अमसुंग रंग तैरिबा अबेर तैरिबा मयाम सिंगसे मखोइदसु लैबा नत्तेबा अदुना तसिंगनमकी अखोइ मुसलमान भाई अखोइ ज्ञान तागदबनी मखोइगी अदुगुमलबा प्रोग्राम सिंगसिदा याउबा हाइबसी तसिंगनमकी शरीयत की मकैदगी कोई इजाजत पीबा नत्ते अखोइगी शरीयत हारिबसिदी मसिगी मुल्क अखोइना लैरिबा मफमसी लोइनमक मितै पंगल सिख इसाई छि नुंगसी चानना लैयो हाइबनेबा नुंगसी चानना लैयो हाइरसिगी मतलब मखोइगी अदुगुमलबा जातिगी ओइबा हराउबा मयाम सिंगसिदा अखोइनासु यौजनबा मखोइगी मंदिर सिदा चंगगा अखोइना पूजा पाठ तौबा शरीयत की मकैदगी बिल्कुल इजाजत पीदे तसिंगनमकी मखोइगी होली तौरक्पा मतम मखोइगी दिवाली तौरक्पा मतमदा अखोइना हैप्पी दिवाली हाइबा हैप्पी होली हाइबसी शरीयत की मकैदगी इजाजत पीदे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों तसिंगनमकी शरीयत ने इजाजत पीरिबदी नखोइ मसेन लैमिनरिबनी नुंगसी चानना लैयु अम्मना अम्मगा मतेंग तौनो हाइबनेबा यहाँ तक के शरीयत न सिफोब इजाजत पीरिबा कनागुम्बा मिसक मुसलमान अम्मा रोजा हेलिबा अदुगा मागा थंगनना लैरिबा मिसक्तो गैर मुस्लिम ने मितई ने मासिना नरअबा मागी थवाइसी चतखिदौरबा ई बोतल अमगी दरकार ओइरबा हुजिकी मुसलमान भाई सिदगी ई सिलौबा दरकार ओइरबा तसिंग नमकी अदुगी मतम अदुदा नंगना रोजा हेलिबदो काइथो अदुगा नंगी ईदो मंगोंदा पीरगा मागी मथवाई कनबियो हाइबनेबा सिफोबा शरीयत ने इजाजत पीरिबनेबा तसेंगनमकी अखोइ लोइनमक ज्ञान तासी हुजिक असुक यामना रमजानुल मुबारक की यामना मतिक मगुल लैरबा थादु हौरक्कदौरबा रहमत अमसुंग बरकत चेलबा मतम सिदसु अदुगुमलबा यामना मतिक मगुल लैरबा शबे बारात के अहिंग सिदा फोबा अखोइना अमल इबादत तौबगी महुत्ता मखोइगी थबल चोंगबदा मखोइगी यौसंगी प्रोग्राम कया सिंगसिदा शरीक ओहलगा आइगी ईमान से मंगलिबसी तसेंगनमकी हयेंग कयामत के नुमित्ता हंगकबा मतमदा अखोइदा कोई पौखुम लैरोय अखोइ पुन्नमक अल्लाहना हेफाजत तहनबिबो इसनु अखोइ पुन्नमक ज्ञान तहनबिबो इसनु हाइख्रिबा खरसिदा अखोइ पुन्नमक अमल तौबगी तौफिक पिनबिबो इसनु।